Bishabeles, bishabaneles, sukila llama lo kabuti huelta walkila walkitile sutukila. Hestung weye ni ol tikteshi kila kamike chikuli tele Yucatán llama lo kabutu tsikbaltal a huelta estung shan u hol popilo mulai lo umulai el cole lo Secretaría de las Mujeres y telumuch kabil telu cananta al molo biltal cole lo tulumil México Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia. Le tío betu holin tope muchtamba le tustung hets utzabal cambe sahil tih me yaho yanti jejelas kuchi loti ayuntamiento tiu halachil Yucatán kapatak le kan takpa kole loti jejelas kuchi lo bekats atantako le tío hebistung unahile mau ulobiltalo matun shulsal wa mautselel mishbel kuchi le tío wan antahil tulak le barjuela ku yesik tumen ulumil Yucatán tu kuchi lil 31 yan ichiltung u talamilo gutasik ulobiltal kolelo turhan beitun tutsa ohelbi Fabiola Alanis más holintikle mola ilte tulumil México beitun hetziko kanantun u yabach meyahilo utialint le mag le bash turhankela Ulak Bashil tie kimbesa 58 habo tiu molai lo ukambesal más igual cambesahil educación indígena huitulumil Yucatán Walkim 58 Javi Loba, tu Javi 1964, Casa Utzabale Cambesahila, ti 375 Shoknalo, tu Mejencahilo, Petulio Yasche, Kashaituk, Corral, Majas, Sisbik, San Gaspar, tu Mectacahil Peto, Bejan Tsukagab, Chiquinzonot, Tishmeva, Ketel Tekash, Beitunot, Uchek Imbesahil, Gela, Holinta, tu Melinda Basto, Ávila Mash Holintik, Umolai, Educación Básica, tu Molai Cambesa, Secretaría de Educación, y Chile Muchtambe y lo, Casa, Tunshan, Jejelas, Meyahilo, Betani, Letzikbelo, Takpash, Cambesajo, Chalu Utzau, Ahuel, Bibashu, Mansmo, Letioka, Meyahanajo, Bashu Lak, o Bash Kanan, Utiale, Bajelo, Yapka, Chikimak, Olal, Titunshan, Cambesahilo, Lehach Cambesahilo, Cambesahite, Cambesajo, Ti Educación Indígena, Yane kutaniko maya tu hahil telukan siko le mehen para lop tusan helo Black Bashil tusan tanu pektil talup el nuk besahil utial palal tanke le mo jakapata ku gilal u kananta lo itelutsele lo titalamilo kutasik yuchul kal taitula basho Juventudes Yucatán be Yucabao umulail sepredei tanu takwa holo tu itel jejelas ayuntamiento etula makolo tatatsilo tanu tsaba tusan upel upel hun con utsiple para los con utsik balto bashula mashan yan talamil tiobi tela matu hel bi bashu si dale para lobo kapata ku yohel tale mashan yan talamil tiobi bashku kashantale kapata tunane uilal molublo ichile talamil helo tsoktung washakhabo ocho habo bet okupatal ma oheltan bash talamil kumasik le pale haitulo wan bish talamil kumasik ushok nalilop secundaria yo alcaltal yo la balo tun hasta ko utiale tun askundalo ukuchilo uto ola lo tun san Beitusan ubinali septiembre le tanto mambe ila le tietu rachku ya taluk atal chak ikalilo helobo ikitusan u tak paholo yok olupetenile Yucatán vale tu habi 1970 tak tusok habilo yanikona tu winalil octubre 11 humpele chakikalo Sokutak pahalo yok ol upetenile Yucatán, beutsik baltik Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo leti, tu casa tun, le tu habi 2020, ospel no talamilo tu tasa, ospel no kuchbalo kat yok ol Yucatán, tormentas gamma, delta y etel zeta, tu taso talamil tu winalil octubre, ichil 6, 7 el 24 de octubre, beshan ulag bel chakikal Greta, Takpa Tulumil Yucatán, tu winal octubre lali tu Javi 1970 y este en 1995 y Ulago el Chakikal categoría 3 Roxanne el turnos Lumil Campes Beituno y Chile winal octubre que gustar Ulag talamilo yo el Chakikelo helbo Ulag Bashil Optur Renupel ba Hachtaki Ujanta u Yuk Ulshan le Cambeta Tia Ukbil le tie pita yaka uikesh uyala lo Tetushano tu winalil mayo junio tak mayo kahu chik palu yantal takits okino babal tumando nukinil letie ukonol tumentu binu patal minang tak tuntula kha le achku kahata lo letie utal tu kahil tsitsantuno be bahachki bal le pitayaw echil 30 tak 60 sutugulta tuchuka ukilo itushan chela bajin sekbatash walikila we migil bash samale weye tu chikulil tele Yucatán